Anyang aki din! Onya, kahit mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman. Jacket ti gulong. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya dahi tadanog mo. Tama nga nung madanog mo dahi rupak pare. Kunam ka lang na sinon. Ah. Saan aga po ta, agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare, yan niya, ti basol ko king ka. 5 basaklaan mo dito balayaw. Layat ka, layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Intun maminsan, amok taon. Magnaak taon, ijay likaw. Bawal amag na, uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga raw ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problema mo dito na. Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan, ah. Nalastog gayam. Anya nalastog, inan-ano na ka. Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam a tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tigin na stan bakit. Sarda nga munday tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan nyo kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti Balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. May atlata, kunak mo ta. Day talang. Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, agawid akon. Kunak. Babay, kunana mo ta. Kat no nakita anilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa lang nakitak lang arudan. Dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang abuswan na ka day a tao. Abus ko na sasawam mo bakit? Idi pa'y amo kun nga abuswan na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gapot ay tultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakrot, danugam day ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga wan gap-gapuna? Anya agmauyaw? Anya laki din aya bakit? Adalaag man ti dabagak kan ka, Clara, anak ko. Mapanakon mangisuro, nanang. Mabiit laang, taada nga minakitak idikalman, ajak nagustuhan ka. Anya ti nakita yung nanang? Ni Jan, laylayatan jay kaaruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak ti nakakita iti dayjaan na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto ati manawak iji tawa idi nakitak iti panang layat day akaaruba na kini Jan. Imbagak ngarot kini Jan, nanang, ang ikat katawa na laang. Day tangamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Ure dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumot ti kunak, nanang. Nagmalaskit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pa'y lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmat adinanog Iso nga ita, nasken asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagan bakit? Amumut adyak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam.
Kaya't ko, puro kapya. Bakit? Ay, lumaban ka. Ala, ag-practice ka iti boxing. Nagtal na ka man, bakit? Relax ka laang ka di. Anyalaki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba da? Kaslasaan ta nga, kumpare no, awagan nak langit, tinagang ko, pare. Awan kumpare katakrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kahit. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Ururahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang may. Jan, agawid ka! Hindi bagit ko, pare. Inton maminsan. Agdinanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At dalang iyar arasas na kanyak bakit. Ay na, di pa ila pinabuksitan. Di may balod ako. Adaak mo't amang piyansa kan kakat. Yaklay narapaap, ti mabalod bakit. Ay nagtakrot kan. Siya kung ti makarurod kan kan eh. Hingga kiti agarami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man ki direta English a libro di ta abay mo. Ha? Ay, daytoy. Ay, nagpuskulin nga English a libro daytoy bakit. Adtoy. English nga ro ti sursuro ka subject. Daytaman ti kayat ko asurwan bakit. Ti aging lays. Taapay alas ka na sursuruam. Ne, dakis aya makaadalak pay. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabaw laan. Bakit? Bilibak at talaga iti dayjay at tao bakit. Nagtakrot. Asinaw, tidakda ka matam. Ni Jan Apay, di mo pa'y sinardangan. Nagmayat aluklukwan bakit. Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dagas ayakit paglulukwak lang may. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasaw. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anya, ti aramida nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa na nang, apay ka di? Anya, di basbasaan na. Di English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsod na. Kat basdaawak lang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat na laang ti makasursuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Iso ano at dawayak, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Iso matikad na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang aglasto. Mas kayat na mat asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat ka mat asurwanan. Unay kakit din ayan bakit. An-anusan nak ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit, di mo pa'y lang ammo. Gagangay ta medyo adan edad ko bakit. Makaumakan asursurwan. Mala, ulitin tamanan bakit. Anya ti ulitin ta? Ye page 1 Anya, ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan ayang. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1.
Mayat may, ti kukuya-kuyam. Wen pare, pariirak man. Ta nagpudot iyo nagtibalay may. Nakainom akbasit, pare. Ay, so mulagaham nga agat arak ka pare. Mayat sa street akbasit deta rupa ma. Medyo kilo ka, pare. Anya, ay, saan mo ta pare? Naglastog kayo ti panagkita ka. Ay, saan pare? Impluensya lang, ti arak tayo ta pare. Danugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya, Do not try me. but nga naksama ta. I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, jay kadaanan a diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, an-anuam jay diksyonary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a diksyonary? Kasano awan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging ga ita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyay. Binaybay akon tawan matlaang mga usar dito'y balay. Kasano amawatak nga, jay English nga ibagbaga day ta adyan. Ing-Englishan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sasawam. Inakayaban ng kilkusip nyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga angkel mo. Padamot anurid noray. Ada manggulgulo keng kawan. Sana manggulgulo ang gail. Kay, apay garot akayat mo atirahan ta. Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay asa anak adim madanog, baraw. Ay, makadanog kay tanang gail. Ada pagpraktisa na kaanakan. Oh, sinabat na kamanan day jay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya ay pagtugtugawak pa kay. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan na. Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbagam nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada di ahuan ba kay? Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya ter aramidin ni uncle mo dito'y balay. Kawan, umaylang agistambay bakit? Itemplamang kit iti kabina. Naibus nanti kape na. Agpat-patimpla manen. Kat itimplaam Kaano nakaliman atasa. Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niya. Awan, sigagit di mo. Juan, umay ka na! Andan! Ha? Adda ka nun bakit? Anya ti addan. Sige pa ka. Umaya ko ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmagna di ta kalsada. Wanang gal, isulan da ita. Kita ang tipan nagnana, naglastogan niya. Kung namlasig sigurado, amangan man no ada ilumlumeng ng armas na. Katapay ko man no ada ilumlumeng ng armas na. Kabuteng mo ang gal, kabuteng ko. Padayam, kabuteng ko. Oray mampay bomba ti armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman ganyak de taatao ita. Oh, Jan! Si kamad kayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbaga to'y kaanak, analastog ka kano, ha? Ha?
Sa anak mo't analasdog tiyan mo ka, tata. Nalastog ka, kunam ka laasino. Bituga mo nang kan. No. Stop it. English sa mo dahil dyan bagana. Unsang kan. Kat English mo to na. Anya ti English ti danugang ka. Apa damagang ka na kayang kan. No fighting. That is bad. No. English man ang dahil sa ka na. Let's go home. No fighting. Apay di mo imbagaan. Ay, madi. Apay di mo imbagaan ang laing magkayang nga English dito tao. Tay nalak kumamot, tay daan alibrok iti English. Apay nga nagatras ka matan. Ay, narigat ag English, barok. Agdaringunguak. Lapanawag ka na. Angkel! Papanamon nga eh! Inak ituloy nga inuman si kapit barok. Ang mga nulumamis, itakan. Nya ka lagi din, Angkel. Di na mo panawan dito ya. Makikayim ka lang tanggang kuwana. Tapos narigrigat ang English. Nakapuyak din taba ng barok. Anya laki din. Agsublitan nga giskwela ti grade 1 no kastanggal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Agbusog ka ana imbag sarayo lakay. Naimas dita si daon ta. Bulalumot nga agpaiso ti sidain bakit? Ay, naggana sinjaw. Pangpapiksa dayta lakay. Oy, nagmayatan. Kanayon nakanapig sa ngagtrabaho no kanayon na naimas ti sidak. Ay ayaten ka ngamin lakay. Isu apag si daon ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan ka laeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa'y. Ala, mangan ka nga rodon wan. Tainak agdigo san. Anya? Apay adi ka makigiddan amangan kanyak. Bakit? Sa anak pa yung mabisin lakay. Umuna ka latan wan. Numanpas ka amangan. Mapankan, ija silid ta, wan. Anya ti aramidak ijay sa led, bakit? Hindi ka nagdamag. Basta sumarunukan to, Tay nakagdigosan, wan. Nay, nakaisam ka matlatan nga oray awan is-isam ang pari sa riyaw. Kwa, ay. Amuklatan pari sa riyaw. Anya ti amom pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manain ijay naunag akarayan pari sa riyaw. Anya, sika talaga pari Jess. Nakamal mo ka di lang jay bunawag pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahita kamal ti among nga ibaga. Sayo, lakay. Apay ayari, bakit? Paro, teman dagiti buok iti kilikilik, saryo. Anya, rabrabi eh. Agpaparot ka iti buok ti kilikilik. Sige na, lakay. Nagatil nga ro ti kilikilik. Ay, manjak. Agbayadan, tapno awan makunam. Anya ko matibayad mo kanyak. Dayto yun Manjak. Makabanog dayta. Alan saryo lakay. Aglailo aklaang, di mo pa'y kayat. Ay, huwanan rima. Mudtuyan dayta pagparot iti buok ti kilikili. Apay nga awan dagiti anak ta, bakit? Imbaon ko iti ayan dananang. Nay, apay ngay. Kababain mo't no kanayon dalatan iti balay dananang mau. Di mo pa'y kayat. Tapno duha talaang at dito'y balay. Anya? Lakay. Sakloten nakman Hindi ka ba nagpasaklot, Rima? Nagdagsan ka. Anya lakit din dati asawak aya. Aglailo aklaang mo, di na pa'y kayat. So, apay naglukmag ka, bakit? Kas lalo pumlaang ti kadakkel ti bagik. Nalabos kamot kang sasao. Nagseksi ang tupay. Ala. Bumabangan bakit? Sa bali man ti kayat mo mapasamak. Ha? Apay nga may napagparikutam ti asawam pari sa riyaw. Nalailo launay ti asawak pari Jess.
Di kad nasayaat no nalailo ni bakit mau? Ay, sana all. Wala. Makabannog, pari Jess. Anya, si Kapay yung tiagsurindar, pari Saryaw. Nagadot ipaparamid na kanyak. Anya ngay dagita ngay paparamid na. Agpailot, agpagabot iti buok ti kilikili, agpasaklot iti nagpaot. Anya, sapay kasla ng baan ti bagina. Nakalukluk mag. Ay, anusa mo na pari Saryaw. Nagsiksimat iti kaubingan na. Limok maglaang iti naganakain. Angam napintaslatan ni bakit mo, paray. Nalakalang nga sa kuntiagan anos, pari Jess. Di mo nga minamaw ti ugali ni bakit ko. Ha? Adamot pakaruan ni Rima no mamingsan. Hoy, lakay. Umay ka na. Papanantaya. Mapantan ijay silid. Ay, yung malaldawan. Nagpudot ijay silid. Orayan ka, sayo. Adamot electric fan? Manjak. Umaykan ko nakmat. Niko. Apay ngagkudot ka ngay. Pa-importante ka pa lang, sayo. Mapantakit din ijay silid. Ay, sabali ka talaga. Tengat aldaw nga. Ay! Rima bakit? Simang pweta kaon. Di nakasidgan, saryo. Bitugan ka. Na. Bad mood ka ita, bakit? Apa yan? Jak kaya't ang makita ti panagrupropam. Kas kalatik balang. Anya laki din ni Rima. Agunget ka manan nga wanggap-gapo na. Umatayo ka sa iro. Na, sino katamatan iti sa iro tinagan ko, Rima? Nagalas ka lalaki. Day talang ngipan mo tinapudaw. Nee, apa yan bakit? Anyat naknakan mo. Tapay akagura nakmanan. Pumanaw ka sa iro. Di ka kaya ta makita. Panaw! Apay Rima. Awan panggapyon ayawid dagiti anak yaw. Di damat kaya ti agawid di balay mi nanang. Kaya dapay kano ti agnaw diti balayo kani tatang. Mangtod kayo nga rod iti paggatang ko iti kanan dagiti innam nga anak yaw. Awan nanang. Makamo kayo pa'y lang kadagiti anak mi Kay kayat na kano diti balayaw. Taadda nagdakkel a telebisyon yaw. Ala, may-mayat motkit din no adda da diti balay. Tapno adda kadwami ken ni tatang yaw. Wana nang. Rima, mabiit man laeng. Apay ka day, nanang? Sabali nga minti madlaw ko ken ka Masakit ka? Saan? Awan sakit ka. Unangam na pusyaw day tarupam. Nagtadampay dagiti matam. Tila madlaw yun, nanang. Sige, agawid akon. Katda kayo pa'y lang ti makamo kadagiti anak may. Ay na, nag-cute ka. Sariola kay. Kagurgura na klangit ay. Ita, ibaga man nagkyutak. Ay, di ka maawatan, Rima. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay tipingping ko. Basta yasidag mo. Sige. At tipingping ko, bakit? Ay na, kas laman sanas tipingping mo. Anay ko, nagsakit! Apay kinagat mo tipingping ko. Anay ko. Nag-cute ka nga min. Sariola kay. Anya? Ni, apay nga duldul o kamatan. Nabarang aklakay. Anya? Nabarang asasawam mat. Masikuga. Anya? Tinawan lakit din agsikog ka, Rima anak kaw. Nagadaon dagiti anak yaw. Binarang nak ngamin nila kay ko, tatang. Isu ama sikuga manan. Anya binarang asasawam. Anya nga ron dayta si Kugmaw, anak ti Inkantaw. Tila ngamin madmadlaw yung. Sana dahagas ti agsikawg. Ang panunutan nyo kumamit at masakbayan dagiti anak yaw. Maikapitong taon dayta si Kugmaw. Kabaalan yun to pa'y nga ta pagadalan dagiti anak yaw. Kabaulan to tatang. Anya kabaalan to asasawam. Kaasin to lang dagiti anak yaw no saan nyo ida mapagadal. Tatang. Dahil talaga aramid iti ubing ter aramidin yaw. Imbag kumamit no adda na saya ta pagsapulan yaw. Hoy, sariola kay. Sumango kamot Kalbit ka manin, Rima. Nagdakkel lang arudan ta tiyan mo.
Alan sumango kan. Umay kan saryo. Paimportante ka man yun ako nakon. Manjak. Ay na, agin di ka pa ilaang. Basta, manjak. Ay, hay! Naging pismet ng talapayag mo, pari Saryaw. Adda manananggal, pari Jess. Ha? Nakakita mi ti manananggal, pari Saryaw? Nagapo di balay me. Anya? Ni bakit ko ti manananggal? Manananggal ng lakas. Anya? Naibus ti pigsak. Gapo iti dayja ang manananggal. Kaya't ko tinalo mamangga, saryo. Nagkakatayak. Pangalak nga itinalo umamangga. Kat saan pa imot apa nagmamangga. Basta, kaya't ko tinalo mamangga. Sa balilangan na prutas. Tane, sana pa nagmamangga ita. Basol mo na maalisanak. Sa dino ngay nga ruti pangalaki tinalo umamangga. No kayat mo, dailangan nalo apapaya. Manjak! Nalo aguyabano. Manjak! Nalo atis. Manjak! Nalo abayabas. Manjak! Nalo santol. Manjak! Nalo kaimito. Manjak nga rod! Jay lang nalom amangga ti kayat ko. Ay, anya lakit din aya. Jay paimot awan ti sapulam. Kuraon ka no awan maitan mo kanyak nalom amangga. Ay na, nagimas ti bunga ti Chico. Ay sos, pinoros mo matan ti bunga ti Chico, kasinsin Rima. Makapangpanganak ngamin iti Chico, kasinsin Joan. Sapay aginaw ka kasinsin, di pa'y kat matayin tapoon ti Chico. Patpatyam day ta kasinsin Joan. Sumangam kasinsin. Anya kumangay ti pang sumang ko kasinsin. Ay isbuam ti poon ta Chico. Tapno saan amarsaak. Anya? Umasidag ka man, lakay. Adak lang arudin dito'y abay mo. Pasidagan nakpailaan. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay ti pingping ko. Basta yasidag mo tapingping mo, kunag. Sige man lang. Ay na, nagmayad a pisil-pisilin tipingping mo. Anay ko! Apay ang kinidal mo ti pingping ko. Nagsakit. Nagtaar ka, lakay. Kay kayat ka. Ay sus. Saksamat ti pag-inawang bakit. Yasidag mo pa iman, di talapayag mo, lakay. Ay manjak. Ang mga nula pigusam. Nasakit. Oh. Apay nga umis-isam ka ipagjoan. Kasano, si kamatan ti pag-inawan ni kasinsen Rima, bayaw. Ay, wen nga rod. Naidumduma nga aginaw ti kasinsin mo. Agkabil. Ala, ano sa mun bayaw? Talaga akas ta ti aginaw. Nagado pag ginawan na. Sakpay nga asawa na. Sigurado akar propam to di anak yo. Tas sika ti pag-inawan na. Pumanaw ka! Saryo! Di ka kaya ta makita! Anya ka din ti mapaspasamakin ka. Bakit? Basta di kan kaya ta makita! Pumanaw ka dito balay! Nagbangsit ka! Anya lakit din aya bakit? Nagdigosak mo ta. Nagbanglupay ti sabon nga inusar ko. Di kan kayat! Pumanaw kan! Nagalas ka mutan! Ay sus. Anya aya aklase ti sairo ti kimpet kan ka bakit? Kabusor nakmetan. Di ka pala pumanaw! Tya! Anay ko, tinanog nakmetan Rima bakit? Anay, nagsakit. Pumanaw kan! Nagsakit. Ala! Panaw! Inak sa pulan ni Saryo, nanang. Pinagtalaw mo, itasap sa pulam matlang arot ti asawam. Ay, nanang, mapukaw ko ti limbong ti panunod ko no mapukaw ko ti asawag. Pang sa pulam pa yan kan ni Saryo, ha? Doan nga aldaw adyak nakikita. Basal ko, nanang. Ay, urayom ano kayat napay ti agawid. Pagin inawak ngamin ni Saryo, nanang. Iso na ibagak ti kasjay. Ita, sa pulak matlaang. Ang bababawi ang. Agawid kan pari Saryaw. Sapsapulan na ka ni Rima. Di nakngatan kagura ti asawak pari Jess. Nagbaw sigurom tigura na ken ka pari Saryaw. Mawatam latan ti asawa ma. Gaputa aginaw kot nga raod. Ay, nauyong ni Rima nga aginaw pari Jess. Agkabil. Nagsakit aramidan na kanyak. Ala, agawid kan tagsarita kayaw pari Saryaw.
Kasi mo ti asawam. Aw-awatom ka dilatan. Agyaman nga rod iti panang pasangbay mo kanyak dito'y balay mo pari Jess. Awan ang yaman na, pari Sariaw. Kartingam ti agawid, tanay. Mailiwan kan ka ti asawam. Agyaman nagtanagawit ka matlaangan. Sariyo lakay. Pakawanan na ka. Maawatan ka bakit? Pinagtalaw nakmat ngamin, iso api manawa ko na. Nagbabawya akong dayta, Sariyo. Di kan pumampanawan. Wan bakit? Basta di ka nagkabkabil, Saanon lakay? Saanon? I love you lakay. I love you to, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan. Aginaw, dito'y drama tayo, anya laki din. Anya laki din. Anya ka diti ibagam kanyak, Bining. Rabi iuna yan. Sakpay nga ibagakin ka ti kagara, Lerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya? Makakapkapiak ngamen, Lerma. Dayta ka dila ang tigagaram dito'y balay, Bining? Ibagak to, numalpasak ngagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya? Ako diyak ngamin maibagaan na saya ti kagarak no sa anak makakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. Anya? Ay, makapuyat ti ayat. Na ay, una yun dayta, my friend. Amom, my friend, Anya dayta, my friend? uray jakon ibagakin ni Lerma ngay ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan. Ha? Pache, kakursunada nakmet ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend, sinayang nan at kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? Kat no siyak ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilaang akit, main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend, sa anak ngaglanglang nga amarigrigat. Agree? When, my friend? Agree. Kat no kasla aglang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat mo't kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas mo kam Bining anak kao? Maluluoman, tatang. Anya maluluumain? Sinong batan nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y lang. No di mo apuraan ti agdaton kan kuana, amangan no agtinagto iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyak to ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyak laang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundaw. Naay? Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Bahala na si Superman. Napingat ka magagdaton ka ni Lerma, my friend Bineng. When, my friend, Samboy, ay atik launay ni Lerma. Oras siyak mat, my friend. Ay ayatak ni Lerma. Ay ayatam ni Lerma, kunak kuma. Aguray ka man, my friend. Apay, my friend? Kursunadam samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursunadak. Sika lang arudin ti agdadaton kan kuana. Nukas pangarigan ta sa anak ngagdatdaton ki ni Lerma. Pagdatonam ka di mat? Neighbor, my friend. Diyak kayat ni Lerma. Parakan ka lang ni Lerma. Awanan ti sa balipay. Rabi iuna yan, Lerma. Pagawido mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na nanang. Di na pa'y kayat ti agawid. Tamakikapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tantiro pa na no kasta. Isungarod nga mayak dito'y kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tanti pa nagrupro pa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidom kid din. Ta isupay amang irarit iti kape. Ha? Dilagbaba inday tao. Naibos mo ti kapem, Bining. Mabalin mo ti agawid, tani rabi iuna yan. Agyaman nga rod itinay sa kape, Lerma. Saan nga rod nyagbayag? Agawid akon. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpungtutin ni nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin no rabi, Lerma.
idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka di Lerma? Awanak no rabi adda papanak. Sa dino ti papanam tao mayak Mike. Anya, ay sana mabalin bining. Agawid kakit din. No saan pa ila pumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanyak! Ala, agawid kanta ni. Agungutin ni nanang ko. Kun na lang day ta Lerma. Anya, agawid kanta ni. Makaturturog akmatan bining. Saan kuma natangken ti ulom? Ay na, awan babain mo, bining. Nay, apay anay bagam kanyak day tama ng dunita. Saan mo't ang mapan agdaton ter aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikapkape. Anya laki din ni manang dunita. Ay naapo bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing bait. Ngam ka babain day nga aramid mo. Ingkakit din makikapkape iti balay ti babae apagdatdatunam ay naapaw. Nagmayat tupay manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen manang, puutem to'y kurak. Iti saan niyagbayag? Song batan taon ni Lerma ti ayat kaw, kat agkalaysa kami adagusan. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy. Adamat imot mo asabong. Para kada kayo dito asabong, nana. Anya? Para kanyak day ta asabong? Wala na, nginginain asabong na gitaw eh. Ay na, ay. Agyaman nakabarok. Ay, ada ka din ni Lerma, nana. Umay ko kumapasyaran. Ada ije silid na Mabitlaang tay nakayaban ti anak ko. Anya ter aramidam dito balay, samboy. Saan ako nagpalpalikaw paikan ka? Ay, ayatan ka, Lerma. Anya? Amo ka na pingit ni bining agdatdaton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata, damo ka imudingak di tapusom, Lerma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, samboy. Nabayagan ang marikriknak daytoy nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya? Sapay la ko maata, ayatan nak, Lerma. Napudnuak kan ka. Ay. Agridam ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam. Si kantumatlat agbabawe. No ada sa bali abilit nga agdiso iti umaw. Anya day ta umok nga ibagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita. Di mo matgaya maawatan dagiti magbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya maninday ta abagas asasawam tatang. Tuktukan ti sa bali abilit dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin, Bineng. Agsangit kan tulaengain no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakapurma ka, mate. Ha? Ay, kwa, di talagang my friend. Sa dinaw? Di ta nga ron. Ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan? One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay da Lerma. Anya taramido medyo balay da Lerma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadahal ka din ti ulam, my friend. Amo mo ta pagdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka matkin kwa na? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't ka ni Lerma. Ay, di nakarabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, aggayem ta. Angam kumpormi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Apay analpay ti abaga masimbang pait, Bineng. Traidor da di ataaw. Sino ti traidor? Traidor da di asambaw itatang. Nay, apay anay bagam day ta. Gapot agdat-daton mat gayam kini Lerma. Aya. Uwan tatang. Just kita di ataaw. Traidor da di agayam. Awan babay na. Daytan jay ibagbagaken ka, Bineng. Amangan no ada sa bali abilit nga agdiso iti umok ket pimod na. Panagkunak ket seryoso nga agdaton ni Samboy kini Lerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalit tatang. Diyak kayat niyagtin naglaang ni Lerma kini Samboy. Ayaw kaw. Apay, Bineng, ading ko. Nabartek ka
abigbigat. Nasakit tinagam ko, Manang Donita. It hurts, you know. Na, apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, bining di ka man umay dito'y balay, taawam mo laang sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo't? Taday tala agbarbar ti aramidam. Marang. Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang. Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwa na nagbalbaliw akong tatang. Tukak. Apay man ang tatang. Ingkakit din ipakpakita kini Lerma na bartek ka. Ha, kasanungay nga ayatin na ka. No nabartek ka mat amapan makisarita ken kuana. No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan. Daytay saan ka nabartek nga agdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape je balayda. Ay, nagadumanin day tang ibagbagayo, tatang. Nagpaiso ti bagbaga ka. Sika ti nagadaw ti bagbagana. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbaging biling. No agdaton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka la makikapkape? Sikati kayat ko para iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, Nana? Wan barok, jak kayat day di abining. Umay la makikapi dito'y balay? Anya? Ibaon na kami pa'y ngagtimpla iti kapi na. Rinabi nga umay makikapi. Ibusan na ti kapi ka na sukar me. Ha? Nagpuskol ti panagropro pa day di abining. Jak kayat ti ugali na. Ay, Nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang ibaunakan ko na. Ay, uy, Nana. Umayak man nagpasyar, nana. Sino ti umay mo pasyaran, Bineng? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya? Napanda nag-date kini Samboy? Anya ti kahit mo asawan, nana. Agayan ayatan da Lerma kan Samboy. Anya? Iso apo manaw kan, Bineng. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalas ta lang ang agsangit, Bineng. Agayan ayaten dalir makin Samboy. Jak maklon na ito yan napasamag, tatang. Ay. Sumardeng ka man nga agsang-sangit. Aday ko. Hindi naanog mo matinting iwat ko, tatang. Gunggo na. Tatang. Nakalaslas-tog ka nga agsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng, no apay anaunaan na ka ni Samboy. Saan mo't nagdaton ti inaramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangwad ka? Tatang! Gunggo na, Bineng! Dayta ti maganab ti lastog a tao. Agbalbaliw ka kit day! Tatang! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan, palangguan, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Kita ang timanugang tamang mangan binigna. Apay ni Carol pasita. Nagrawat amangan. Anya, dilawam manen ti manugang ta pasita. Anya kumano adaw ti kanen na. Haw, di mo man isakit ti manugang ta binignaw. Wanaw, kurso na damag ni Karaw. Ay sinalbag ka bakbakitan. Nagrugit ti panunot mo. Labaan man day ta utek mo, baring aglimpyaw. Apay, lupot ti utek ko ang mabalin alabaan. Kasya daw,
Ibagbagam kiday na kursunadak ni Carol amanugang ta. Sa iraw ti panagpampanunot mo, pasita. Kitaom ni Carol nga ipagmaw, anak ka. Ne, apay ni ipag Carol nanang. Day talag silsilfaon jar aramidon na. Nakatugaw ngagmalmalam. Ay nananang, ni manen ipag Carol tinakita yaw. Saan mo't ngagmalmalam ngagtugtugaw? Ay salbag Camila. Isakit mo ni Carol nga awan ti maitultulong na dito'y balay. Anya lakit din ni nanang. Di kay agpungtot tapod nung mati ibagbagak. At damat maitultulong ni ipag Carol dito'y balay. Anya kumangay ti maitultulong na. Agdalos iti arubayan. Agluto kanda dumapay. Apay, saan nyo amakitkita day tangar aramiden na nanang? Oh, day talang tar aramiden na. Naglagan at trabaho. Good. Anya nga rin ti kayat yung aramiden ni ipag Carol nanang. Ay katumulong kumamata iti magastaws dito'y balay. Day tala aglamot ti paghalistuan na. Anya lakit din ayan nanang. Ni Manong Rolly tagtrab-trabaho. Ken gumatgatang met iti sidaan dito'y balay. Ay salbag ka magmila. Agpada kayo iti amam nga isakit na day ta Carol. Bana, adda ibagaken ka baraw. Nay, si kamad gayam na napasita. Anya ti bagam kanyak. Inka man ramusen ni Carol. Ay. Nagalasan day tang ibagbagam na napasita. Panunot ti sairo day ta. Sa anak aripis. Ay, kabusor ko day di Carol. No apay ngay supay lang tinasawa ni Ruling anak kaw. Nagsingpat mo ti Carol na napasita. Awan mo ti madingar aramidan na. Di mo man isakit day di babae, banay? Ang burburok ti daraken ko ana. Anya? Di pa'y lagtalaw ti awanan bay na babae. Diyak kaya't ti panagrup-rupa na. Di ka pasalsali di tadalan. Anay ko! Apay kinugtaram ti sakak nagbuybuya iti TV, nanang. Apay, senyorita kaya dito'y balay, Carol. Diyak to payagbuya iti tivay, pasayang ti kuryentay. Nanang. Ala, idapam day ta tivay, no di mo kayat nga idapak ti biyagbaw. Nanang, idapa kon ti TV. Nagpuskol mo ti rupa man niya. Saan mo matabalay dito'y? Ngam ko namlan asino ka adun niya ngagbuybuya iti tivay. Pasensya kayo, nanang. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryentay katawan mag. Papakpakan kalaang anay kamkamang. Nasaya at nasimangpot kan rulay. Apay ka din, nanang. Ingka mandanugan di asawam. Anya? Apay kumadanugak ni Carol nga Nagbastaws. Awan respeto na. Anya nga minti, naramid ni Carol ayan, nanang. Nagasam, paritan nakpayan ngagbuyay ti tivay. Anya? Ibaga na pa'y anagrawutak amangan. Imbaga ni Carol day ta kada kayaw? Wow na nakaw. Day talaka no agsilsilpon kar aramidag. Saan la day tatimbaga na ajak na gustuan. Anya pa'y nanang? Dunya ka na tawan mo't aramidag. Agtugtugawa ka nung agmalmalam. Anya? Rumbang ayang ay baga na kanyak ti kasta. Kat na ikamkamang laang. Ay nagsakit ti panagsasauna kanyak anak kaw. Nanang. Ay papanaw mo dito'y balay tayo day jaya babae anak kaw. Ay, apay agsangit kayo mutoy. Nagsakitan ti baro kung ko itar aramidan na anak ka. Saan anain kalintagan tararamidan na kanyak. Nanang. Kung taran na pa iti sakak ngagboy-boy iti tibay. Anya? Wala na ko. Nagbastos na ijay nga asawam. Ay, matayak lakuman. Anya ka din day ta nga ibagbagayaw, nanang. Wan, matayak lakuman. Taawan matlat mangisakit kanya. Ha? Ay. Hanya ti naramid mo iti sidaan, pasita.
Ginamurak itinagado asili ti sidaan ni Carol. Anya? Ha, sigurado asaanan nga agsida. Gaputan nagadak ti sidaan na. Ay nagalasan day tang aramid mo, pasita. Ay di ka makibiyang itar aramida ag binignaw. Silyak day tamulagat mo makita. Ay awanan kay tibain, pasita. Apay asilyam ti matakngay. Tapno saan kan ang makakita? Ay napasita. Nalukayan ti tornilyo ti utek mo. Iso akas na ti ugalim. Kabosor mo ni Carol nga wan mat ti madingar aramidan na ken ka. Sigay, nagsao ka pa'y tadisnogan kan binignaw. Ha? Isinak day takararwam makitaw. Anya? Tiyawanan ba'y na Carol? Nagimasmag ti panangan na. Saan nga ta nagasangan iti sidaan a ginamurak iti nagadwa silay? Ne, apay aboy-boy ang inyumat ni ipagkarol amang mga nanang. Ay, inikak iti nagadwa sili ti sidaan na. Ngumkas lasaan mo't anaapektaran tiyawanan bay na babae. Kasano kumaama-apektaran? Kat naasam nga agsili ni ipagkarol nanang. Anya, tunggal agsubo ket 5 adagos tingal ngalan na asili. Anya, ad-addan nga ado ti kanin na gapo iti sili nga inggamaryo iti sidaan na. Mala, ano sa munti ugali ni pasita, Carol? Sumanao. Mawatak, tatang. Nagsingpet kakit di Carol. No sa bali laeng tinaikamang kada kama amang ano nagapadan kinipasita. Jak ikaskaso dagiti ibagbaga kanyak ni nanang, tatang. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Agyamanak taman nakaawat ka, Carol. Ulitek nga ibaga, di mo latan ikaskasaw ni nanang yaw. Salawahan ka! Ay, anay ko. Apaya tinong panang ngay pasita. Ha? Amok binignaw. Anya ti ambaong pasita. Paggagartamam ni Carol anya. Ay sinalbag ka. Anya maninday tang ibagbagam. Nagalas ti rumrumwar di tang iwat mao. Nakita kayaw ang nagsarsarita itay kin ni Carol. Agasam, nagmayat ti isam mo. Pasaray kita ti barukong na. Anya laki din ni pasita. Ada pa managnag mao akit kita ti barukong ni Carol. Sip-siputan kayaw ngagsarsarita itay binignaw. Sa iro ka talaga, pasita. Apay, naumakan iti barukong tao. Tagsapol ka pa'y lang iti dakkel ako kumelaw. Ay, sumardeng kan, pasita. Adoy! Ako maka iti kukumilaw. Ay, sus. Di mo man idanggi-danggil day tabarukong mo, pasita. Kayang bain ka kumamay. Naggagit ka mat. Nga mapay nga ibagbaga ti katugangam a babae a nagsadot ka, Carol. Jaklatan ikaskaso dagiti ibagbaga na, bani. Nagsingpet kan, Carol. Uray no agkakasakitan ti bagbagakin ka ti katugangam, agul uli magkalata. Awan medlat mapasamak anasayaat, nututupak ti katugangak a babae. Agriri kami laeng. Sabagay. Ibaga na lata ti kayat na nga ibaga, bani. Jak dengdenggan dagiti agkakadakas abalikas na. Nakaluto ako, nanang. Mangan tayon. Ay, jak kayat ti mangan, Carol. Apay ngay, nanang. Amangan no linao kami ti sabidong ti sidaan. Tapno matayakaw. Apay ko mga aramidok dayta, nanang. Amaw ti adda dita panunot mo, Carol. Amangan no kayat mo ti bumalis kanya. Nanang. Si kalang tagsiday ti linutom. Tapno si kalang ti matay. Salbag ka. Sita, anya mananday ta. Hoy, biniglaw. No kayat mon ti matay. Si daam ti linuto ni Carol. Anya? Patyag nga inikan na iti sabidong ti sidaan. Tapno matay tayo aminan. Kat masuludan ti balay. Ay, nagalasan day ta pa nagsasaom, pasita. Talaga mag. Amok ti panunot day ta babae. Tapno masuludan ti balay ta. Awan ti kasta ka panunutak, nanang. Malalala, no di mo kayat asidaan ti linuto ni Carol. Siyak tagsida, tanay, mabisin account.
Ay kat makamo ka. Numatay ka. Itabon mo ti bagay ngagmay-may sa. Anya? Amok apamardaya lang ter aramidin ni nanang ken ka, Carol. Kabusbusor na ka. Iso nagalas ti panagsasauna. Ayos lang kanya, Crowley. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Agyaman takas ti kapanunutam, Carol. Nagsingpot ka nga asawa. Aginanakan, Rolly. Inak mangisagana iti meriendaam. Siya kung ti mga lang ti merienda, Carol. Kapailak mo dahi tang aramiday. Si kakit di ti rumbang nga ginana. Apay ni inibos mo ti sabon a paglaba, Carol. Pasensya ka, nanang. Nagadungamin ti linabaak amurang mi ka ni Rolly. Di kay madanagan. Tas sukatakmat lang ti sabon. Awan babain mo. O saram ti di mo matkukwa sabaw. Naibusanak kamin iti sabon. Iso nga inaramat ko pay laang ti sabon nyo. Agrason ka pa'y lang, ababay! Naglaing ka sumungbat! Nanang. Apay, lumaban ka na! Kabailan na kaun! Saan, nanang? Saan ka lumaban? Ha! Matlagayam! Ala, ingka gumatangan iti sabaw, asukat ti inusar mo asabon gaw! Danga! Nangagkumanan ti panagsasaon ni nanang ken ka ipagkarol. Ipagmila. Pasensya mo ni nanang. Di na mo ti bagbagana. Wan, ipagmila. Agsaulat ta ni nanang. Jak tutupan. Mababain kami. Gapo itar aramidan kan kaninanang ipagkarol. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Ipagmila. Nagsingpot ka na ikamang ipagkarol. Nalawa ti panakaawat mo. Ay! No na ikamkamang kayo lang! Agriing kayo mat itinasapa! Tapno addamat matrabaho yaw! Saan aday talatan agid iddatar aramidan yaw! Agtrabaho ako, nanang. Nagasangan ka kadagiti imbagbagak, Carol? Ha? No saan akpayla nagtabaaw ditoy, saan ka payla bumangon? Nanang. Ay, sadot ka na ikamkamang, Carol! Hindi mo kumamot niya si nagtirupam itirupak, nanang. Apay, agreklamo ka, kabailan na kaun? Ha? Nanang. Agsao ka no kabailan na kaun, Carol. Si kalang aroden tinay kamkamang, naglaing ka paylang arumasaon. Husto, nanang. Di naklapdan ngagsaw, Carol. Ha? Pumadaw kalangan dito'y balaymay, tapno awanan tiriray. Sige, nanang. Nuday tati pagayatan nyo. Ngam sakbay a pumanawag. Daytoy pa'y ti parakan ka. Ay, anday ikaw, dinanog nakbatan. Saan na aday tati aramidot kan ka? Tungutan ka pa'y tapnagnagam ka. Ay, Kalbun ka ikaw. Ay, hindi nakpungutan. Anday ikaw, anday. Kung gunam, pasita! Dayta ti maganap mo! Di ko nam nga takat kanunungan ka. Ay, anay ko, binigno. Nagado tinaparot abo ko. Uuray asinaw, mapunwan iter aramidang pasita. Daytay ko mapinuusi na amin dagiting ngipon mo tapno agnakam ka. Anya? Agnakam ka itan, pasita. Uray idarom mo ni Carol. Saan da kabatlaang nga kanunungan, kasi kamatlat nagbasaw. Anya? Pimanaw dan niya asawa dito'y balay. Mangibabain ka, pasita. Baliwam day tao galim. Binigno. Saan nagapaw tanay kamang laeng ni Carol kat kastante pagpakitam kenkwana. Anya laeng nga inti parang mo arupam kadagiti naganak ni Carol. Alaman? Nakaamiri sa kaon, binigno. Madingag pa iso tinararamid ko. Inak agkid daw iti pamakawan kin ni Carol. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinaulwan. Sa iraw, akatuganga! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nakitam dyan naragrag akwartak dito'y paraangan, litang. Ay na, uray matayak itan. Jak nakita day takwarta manaragrag pasyo. Anyalakit din ni litang. Damdamagak laang no da nakitam akwarta naragrag dito'y paraangan. Ngam ibagamkit din, amatay kan. Anya pa nakitkitam kanyak pasyo. Sanak nga honest. Ha, ibagakken ka ano ada nakita. Ngam awan met nga rod. Di ka nga rod agungat, bakit? Kasano sa anak nga agungat. Katkas kalaag pabason. Anya, ay, inikamanan iti sabala kay papanan ti imbagakken ka. Ay subardeng kan pasyo. No di mo kayat nga ipangalngal ko kan kadagitang ngipin mo. Anya? Nanang, Day, imalatiw ka mo't fiina anak ko. Apay aya. sapsapulak nga mintay timbak ang mapukpukaw, nanang. Kat, dito'y balay ti pagsapulam iti mapukpukaw at timbam. Anya ti kayat mo asawan, siyak tinangala. Saan nga iti dayta, nanang? Oray maputan amin aramay ko. Saan ko nga inala ti timbam, Fina? At dayta kayo manen, nanang. Saan kayo apabpabasulan? Imbagaklaang amapukpukaw jay timbak. Anya nga ro ti umay mo ibaga kanyak. Umay kayo ikan iti kwartayo, nanang. Ikanak iti kwarta, anak ko. Nanang. Imbagla nga igatang nyo iti sidaan nyo kinitatang. Ala, mudo nga rodan ti kwarta ta inak gumatang iti naimas asidaan mi kanitatang yaw. Ay, grabe. Grabe talaga. Ay, anyalaki iti dagiti karuba nga daaso na aya. Apay Manuel, bigbigat nga agtabtabaaw ka dito paraangan yaw. Ay, talaga masikurana ka, nanalitang. Anyat pa kasi kuram aya, Manuel. Ay, nabanog ako na talaga, nanalitang. Ay, puisit ka. Nagadupay lang asaom. Di mo pa'y laibaga no anya ti pagbusbusuram. Dagiti karuba nga daaso na nanalitang. Apay aya? Apay, di yo aya makita dagiti rugit ti aso da. Ha? Ay. Nagadumot ng arugit ti aso da kita, Manuel. Uy, nanalitang. Dahil ti pagbubusurak abigbigat. Inaldaw nga aggaburak iti rugit ti asaw. Ay, di pa'y la maustel da kita nga asaw. Anya? Ay, maditay tang ibagbagam, nanalitang. Mayat, Manuel. Puno mo ti bagbagak. No amuda nga agtarakan iti asaw. Amuda mo't adalusan ti rugit ti aso da, kasjay. Sa bagay, anda puntom, nanalitang. Kastoy ti aramida, Manuel. Ako pom amin dagiti arugit ti aso, ta ibalang mo iti batog ti rinaw dagiti akin asaw. Kasta ti aramidam. Anya? Apay nga ilitang, awan matan tinabati akanak, mabisinak pa'y mata naggapoy jay talaw. Oray ag sakit ti tiyan ko. Jak inala ti makan ana idasar di talamisaan. Anya? Napanan nga ro jay kanak ngay. Mga no kinalong ti pusa adwa ti saka na Anya? Kasano ko maakalungan ti pusa adwa ti saka na? Kat dua talang mat ngagnana dito'y balay? Apay, nalipatamon nga addaan nakta? Ha? Mga no kinalong ti may sa kadagiti sa nga dusina nga nakta. Anya? Naamnesia kan samot ten pasyo. Di mon malagip no mano ti anak ta? Kano naglaing kang agbutot? Ayan niya lakit din nilitang. Nagadon ti imbagam. Iraman mo pa yan nga ibaga dagiti anak ta. Anya kuma no sa nga dusina ti anak ta. Sarabusab ka nga maid iso anagado ti anak ta. Anya sarabusab ba sasawam dita? Naglaing ka ngamin nga agsida iti tilapia, iso aday ta. Ay na, nagado ti anak mo nga umay agdawat iti sidaan. Anya? Nagadayaw ti nagturungan ti saritaan. Talaga mo't pasyo. Nila ang Fina tinapintas ti panagbiag nata na kiasawa iti agsarot kan baknang alakay. Hay, agkakanatan ti bagbagam litang. Naglaing kang agsaw. Mabisinak ngamin nanang. Iso anapanak nagkalong iti balayaw. Ay, sinalbag ka kabo. Maibagay kan katinagan mo akabo. Gaputa,
Kabukab ka. Ni nanang may. Ipakadamot ano umay ka mangala iti kanam. Tanay, pirme iti ungat ni tatang yaw ta naibusan iti makan. Mala, dispensar nanang. Nagrawat ka mangan. Ngam di ka matlumoklukmag. Day tala tiyan mo ti dumakdakal. Anya laki din ni nanang. Talaga mat. Oh, kita man day talangam kabaw. Ati mo pa di agsarot apusa. Anya? Anyat aramidom pasyo. Rabieng, ngam agkut-kuting tingka pa ila dita aparador. Sapsapulak nga rin pitaka, klitang. Day tangamin ka, tadi mo amo ti pangikab-kabilam iti walit mo. Awad ka ti amo malaklakayan na. Ha? Anya man day tangay bagbagam litang. Sapsapulak lang di pitakak. Nagalasin ti rumrumwad di tang hiwat mo. Usaram nga min day tamatam nga agsapul ah. Saan kat aday tangiwat mo? Sa anak mo't nagsasaw nga agsapsapul Si kamot ti sumanaaw. Ay, buwisit ka, pasyo. Apeng aglaw ka ngay litang. Ibagamkit din asyak ti sumadao. Kayat mo tadut-dutak day tadilam kat ipasidak ka dagiti alo ti eight. Ayan niya lakit din nilitang. Makarangrang day ta pa nagsasaawm. O anya, lumabat ka? Nagsakit ti panagsasaom kanya ka. Anya, sakpayan ti nasakit ti panagsasauna. At daya imbagak ang makapasakit itirik na. Agulbod ka pa ilang? Uray mataya kita no jak nangagdag iti imbagam ang nagsakitan tinakam ko. Sumardang kanlitang. Naglaing ka makiapa. Ah, kastagayam Anay ikaw, apay nga katus ka ngay. Siyak pa yan ti pangibagaam analaing ka makiapa. Nagsingputak tupay kan ka. Agyaman ka. Talablabak pa'y dagiti lupot mo. Ay, anya manayin ti pa kay naigan dagiti lupot kaw. Si kapay ti adaganas na amang ibaga analaing ka makiapa. Oh, kita manetari daw ti silidta. Apay na itari daw ti silidta, litang. Naana yun. Di mo pa'y maisimpa. Anya? Ay, agkakanat manan ti magbagam. Talaga mo't pasyo. Di mo pa'y matarimaan day tari daw ti silidta. Ay, piman mat. Anya ti piman mat, litang? Ni Manuel Apay amay ramraman ni Manuel iti saritaan. Nakakaasi piman nga agak-akop iti rugit ti aso. Ay, anya lakit din ay litang. Kumporme ti malaglagip mo ngay bagbaga. Mabagtita kaw. Nanang, dumawatak man iti bawang yaw. Day talatan agdaw-daw at yararamidam mat mait. Agungungot ka manang. Sana ka agungungot. Bawang laag. Di kay pa'y makagatang mat. Naibusanak nga rod iti bawang, nanang. Agawid na karudan. Agungungot kayo matan. Babiit madlaang mait. Nay, apay nanang. Masigug kan sa manad. Katuan, 3 na bulan. Maikawalon day tanga anak mo Naglaing kayo nga garamin iti ubeng. Nga mawan pa'y baigatang nyo iti bawang. Nanang. Kita man day talanga mait. Di mo pa yan masagaysay day tabuok mau. Day talatan agar aramid iti ubing ti amu yung aramidan. Umayak la dumawat iti bawang. Ngam nagadun ti imbagayo nanang. Nanaday, sabali pa yan ti payud mau. Naangdod ka. Naangdod ta payud mau. Ingka agdigos mait. Ha? Siyak ti naglutaw, naglaba, nagdalos kan aminen at trabaho diti balay. Anyat aramida mo, nanang. Itupak-tupak mo matandagiti inawam. Kasano? Kat naglaing ang mangan ti amayo. Ngam di namot amu ti aginaw. Ngam diyo kumamot itupak dagiti pinggan. Taamangan numabuong. Kat sayang. Di kay kadiunay agpungpungtut. Anyat gagarab ay Afina. Umay kayo ikan iti kwartayo, nanang. Ha? Kwarta? Ahay! Mudto'y adagos ti kwarta, tay nakgumatang itinapkin ko. Anya anapkin, kat saan kayo matan nga agregregla, nanang? Ay, wen gayaman niya. Ay, inakgayam gumatang itinaimas asidaan may kanitatang yaw. Alaam da ito, itatang. Ginatang ko, aparakin ka. Anya ngay day ta anak kaw. Earphone, tatang. Ha? Saan ka di nga damot cellphone nyo, tatang? Ay, adda Apay aya. Agpatukar kayo iti cellphone nyo.
Kit aramatin niyaw dayta earphone. Tapno saan niyo amangag ti boses ni nanang. Wan ngagpaysoan niya. Mayat dayto yan napanunot mo. Makarengrengag payso ti boses ni nanang yaw. Masya nga rod kada kayo, tatang. Isu agi matangak iti earphone nga usar niyaw. Ay, agyaman anak ko Dakkel ti may tulong dayto nga earphone. Kumusta ngay dagiti agrugit nga aso diti Arubayan, Manuel? Isulat tananalitang. Inaldaw lat nga agabura kiti rugit ti asaw. Di mo pala kat tiliwan dagiti aso taing kailako ka dagiti mayat a gumatang. Anya? Wan, kasta ka agpaiso ti Aramido, Manuel. Hay, di pala kat maustel amin dagitang kakasaw. Ay sus, dakas day tang ipagbagam nanalitang. Dakas tagilunaw. Ay mayat, Manuel. Anya kuma. Di na pala makimat tapno malpasan ti amin. Asyaw, ingkaban mangala iti bulong ti marunggay ta isagpaw ko iti lutlutuak amanok. Ibabaon ka, pasyaw, agtignay kan. Di nakit din song batan. Di awanan ba inalaklakayan? Napulatan gayam iti earphone ti lapayag na, payman. Ay! Apay ari nabsot mo nga iti earphone kaw. Ha? Kasarsarita ka? Ngam di ka matsumungbat? Anay ka! Apay nga gatos ka ngay. Naguyong kamateng. Ingka mangala iti bulong ti marunggay kunak, ta isagpaw ko iti lutlutuak a manok. Anya? Sika ti mapan mangala iti marunggay no iso ti kayat mau. Ha? Nay. Hoy, pasyo, di ka pumanaw, ibabaon ka. Salbag kalaklakayan. Siyak man langan ti mangala iti bulong ti marunggay. Nagngato dagiti naganus a bulong. Nanyamot na iti apon ti marunggay. Nagado ti napo ti dasagana. Ulyek langan, tapno maalak dagiti naganus a bulong ti marunggay. Anay ko. Naspakti sa nga nagbataya ka. Kat nasugat anay ko. Anay ko, nagsakit. Ay. Natudok mat nagpaisunday tapatong mo, litang. Ay di nakbuya na kasta pa siyaw. Itiray na kaya ospital. Agdardaran sa amot tintin nasugat kanya. Leksyon kan kadayta. Dayto iti tandaanam. No dakas ti rumrum war di tangiwat mau. Dakas mat ti mapasamaken ka. Pasyaw. Agsingsing ba't ka, litang? Karma ti awag iti dayta. Anya pa'y latir aramidam. Itaray na ko ni di ospital. Nagsakit ang tisugat ko. Ikarimpay ngagbalbaliw kan, tapno itaray ka di ospital. Ay, wan. Agbalbaliw akon pasyaw. Agsingsing put akon. Very good. Mala, kumpet ka kanyak. Taipan kay di ospital. Tadaitin da day tangiwat mau. Ay, ste, day tanatudaw. Ala, pabagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biag, ngayon pinauluan. Marunggay! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.